tubahaye ikaze abantu bose muri hirya no hino ku isi, ku banyarwanda barano mu Rwanda ndetse n'abari hanze n'abanyamahanga bose batuye hirya no hino ku isi. Iyi ni Ijabo rye TV, tujya tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye n'ibiganiro byinshi, tubashimira ko mudukurikirana. Tugiye kugaruka ku nkuru idasanzwe y'impamvu Tshisekedi yaba yaremeye kuyoboka FDLR. Ubashe kubasobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye na FDLR ndetse na Tshisekedi n'umubano udasanzwe wa Kongo ndetse na FDLR. Ubwo yari mu muhango wo kurahiza Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsabimana Sabin n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri Dr Ivan Butera ku wa 30 Ugushyingo 2022. Perezida Kagame yagarutse ku bibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitirira u Rwanda, avuga uburyo barimo kwigira nyoni nyinshi. Perezida Kagame yatangarije abitabiriye uwo muhango n'abanyarwanda muri rusange ko yasabye Perezida Tshisekedi kureka u Rwanda na Kongo bagakemura ikibazo cya FDLR, ariko undi arahakana. Nyuma nibwo byaje kumenyekana ko ahubwo akorana nayo, akaba yarashyize ku ibere ngo imufashe kurwanya M23. Ntabwo bikiri ibanga ko Tshisekedi yagiranye amabanga na M23. Yitegura kwiyamamaza yabonaga ingabo zose ziri inyuma ya Perezida Joseph Kabila utari wemerewe kwiyamamaza, ahubwo agashyiraho Emmanuel Ramazani Shadari watsinzwe cyane amatora. Shadari ntabwo yari gutsinda, abatavuga rumwe na Kabila bari bihuje ngo batange umukandida umwe rukumbi mu mishyikirano yabereye i Geneve mu Busuwisi. Yamaze iminsi 4 uhereye tariki 9 Nzeri 2018. Yahuje abari bemerewe kwiyamamaza ari Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu na Fred Matungulu. Yitabirwa n'abatari bemerewe kwiyamamaza ari bo Moise Katumbi, Jean Pierre Memba ndetse n'uwitwa Adolphe Muzito wabaye minisitiri w'intebe, uhora yifuza ko Kongo yatera u Rwanda ikarwigarurira. Perezida Kabila nawe utarurangaye yaciyemo kabiri iri tsinda, yiyegereza Tshisekedi kuko yarazi neza ko uwo yaha umugisha wese yatsinda amatora, dore ko bigoye kubona indorerezi zakwira igihugu cyose. Nuko byagenze, Tshisekedi yiyomoye kuri ba bandi bihuzaga avuga ko yatsinze amatora. Uwitwa Martin Fayulu yanze ibyavuyemo, amahanga arahaguruka, ariko nayo ntiyavuga rumwe cyane ko byagaragaraga ko nta matora yabaye mu mucyo. Tshisekedi akimara kuba perezida yiyegereje bikomeye abahoze ari abarwanyi ba M23, dore ko biberaga mu ishyamba hafi n'umupaka wa Uganda igihe kirekire kugira ngo bazakore umutwe w'ingabo bahuriyemo n'ingabo za Bemba ushinzwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro no kurinda Tshisekedi. Mu buryo bw'ibanga, itsinda rihagarariye M23 ryamaze amezi 18 i Kinshasa muri apartment ku butumire bwa Perezida Tshisekedi, nyuma riragenda. Tshisekedi nubwo yabaye perezida nta badepite bahagije bari kumufasha mu nteko ishinga amategeko kuko ryatsindiye imyanya 46 gusa, naho ihuriro rya Kabila ritsindira imyanya irenga 350. Ntabwo byumvikana uburyo Tshisekedi yatsinda amatora ya perezida wa Repubulika agatsindwa ay'abadepite, amatora yabereye umunsi umwe. Perezida Tshisekedi yabaye nka perezida udafite amaboko, atangira kuyobora yiyegereza ibihugu by'abaturanyi ndetse anashinjwa kubana n'u Rwanda na Uganda, by'umwihariko u Rwanda rwabaye iturufu yo kwamamara muri politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gusinya amasezerano menshi y'ubufatanye n'u Rwanda na Uganda, Tshisekedi yokejwe igitutu banga u Rwanda muri kamere yabo nka Martin Fayulu, Dr Denis Mukwege, bityo bigarurira imitima ya benshi mu bakongomani. Tshisekedi wabonaga yiyegereza ibihugu by'abaturanyi kuko i Kinshasa nta bwinyagamburiro yari ifite. Abenshi bavuga ko Kabila ari we perezida nyawe, nyuma aza kumwigobotora. Tshisekedi abonye ko manda igiye kurangira nibwo nawe yakinnye iturufu nk'abandi bakongomani banga u Rwanda, ajya mu ntero yabo.
ubu muri Kongo yaba Kinshasa uri ku butegetsi yaba abamurwanya bose intero n'imwe n'u Rwanda. Abari abashyitsi badasanzwe ba Tshisekedi ari bo M23 nibwo batangiye kugabwaho ibitero kugira ngo agaragaze ko nawe arwanya abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abegeka ku Rwanda. Nuko intambara ya M23 yari imaze imyaka hafi 10 isinziriye irongera irabyuka gutyo. Tshisekedi yakinnye ikarita itukura yiyegereza imitwe yitwara intwaro ngo irwanye M23, ariko ntabwo bizamuhira dore ko hiyongeraho kubiba ingengabitekerezo yo guhiga icyitwa umunyarwanda wese, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, bamwe bagatwikwa abandi bakicwa mu ruhame. Amagambo ya Tshisekedi yatangaje yo gukuraho Perezida Kagame ni nka ya ndogobe iba igiye gupfa igatera imigeri. Nawe arabibona ko atigeze atsinda amatora, ntabwo yategura andi atiteguye kuyatsinda. Iyo niyo nkuru idasanzwe tuba tubafitiye ku bijyanye n'impamvu Tshisekedi yemeye kuyoboka FDLR akaba yafatanya nayo mu rwego rwo kugira ngo ahangane n'u Rwanda ndetse na M23. Yes, iyi ni Ijabo Rye TV. Ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, hose ni Ijabo Rye TV, ndetse ugakora subscribe kugira ngo n'ubutaha ujye ukomeza kubona amakuru yacu buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.